Siyabingelela kubabukeli beSoshangani TV emakhaya. Babukeli ke emakhaya kuyisemini. Nelanga liyashisa kakhulu. Siyasivele la ewindini sovela ukuthi ikuphi sikuphethe osukwini namhlanje. Osukwini namhlanje ke babukeli emakhaya. Esiniphathele kona indoda enkulu la ekhaya. Indoda ekuyiyona ephakamisa abantu. Esiza abantu kakhulu abamathenda amabhizinisi. La phambili kwami ngiyabonga ngiphathele ujuju lentaba lolu ihani lentaba. Lento le njendoda enkulu yaphakathi kwaleli khaya le kuyiyona ephakamisa abantu. Njoba ngithe angivele le windini ngizonivezela lokudla ekudlayo idla uju lolu ihani lentaba hayi le yasesitolo. Abanye abantu bebe nenkinga mase siyithathile sengale khona uje simnika lona usolo simnike into encane sathatha izame mase ngale ngasekhala lakhe. Omunye tholakala ukuthi athi hayi alukho uju lapha ya kukhona lo lasezitolo kuphoqeke ukuthi asimzamele thina ngapha simpose. Ingakho siyasonivezela niSminoff lesugologo leSminoff iyona ke izinto okedliwa ile memoya le kuyiyona esiphakamisa ngayo abantu la kuyiyona futhi esiza abantu kakhulu into ebanga ukuthi sivele njalo le windini abantu abayithathile lento ibasebenzele kakhulu iyona emoya obaqomile kakhulu abantu leminyangeni ke kuthiwa into mayithandile kuthiwa iqomile makhulunywa ngolimi la leminyangeni. Siphethe le induku egayiwe la ehambisana la le nduku le yona ke iyageza iyafutha. Indoda enkulu ke yona ke sasikhulumile phambeleni ukuthi akuvumelekile yona ukuthi siyiveze le windini lasemsakazweni. Ngezathu ezithize zokuthi le mimoya le iyalulazeka loboya wale ndoda. Le ndoda enkulu awuyiveza ewindini lasemsakazweni. Khona okunye ke ababukeli esibalento esibatshela kona uma beyithatha indoda enkulu yaphakathi kwaleli khaya ukuthi mase esefikile ekhaya lapha esebenzela khona into ekumele ayenze mase sefikile kumele ahambe athathe lo mhlabathi wakubo wasegcikeni wasekhaya lakhe awufake phakathi yona into encane okuyilothana okuncane akufake phakathi kuyona aphinde futhi aye ekhaba wakhe afika athatha umhlabathi wakhona afika uthi gqo phakathi usethathe lamandla lawa lapha ekhaba wakhe asela waphela inhlanhla enkulu iqhamuka lapha kuboma wakho nalamandla lapha bobaba wakhe asebuswa uyena la bonke nalamadlozi lawa secamanga yena qala makhona inhlanhla eqhamuka. Abanye ke basinika inkinga bathi ekhaba angisangeni sesaxabana nabo noma ekhaya angisangeni. Ilula kakhulu lento ka ebusuku uthatha imoto ebusuku uma ufuna ukuphumelela uba nesibindi sokuthi uyenze into esithuke sithi yenze lesigodlweni ungahamba ngemoto ebusuku belela ufike nje uthathe lokuwela uthi okuncane kumhlabashana noma into engangesihloko sombesi wakufaka la soqedile. Ikhona ke esisuke sibuye sibe nokushayisana ngakho mase sesimtshela umuntu ukuthi hayi ndoda ke uzositholela umhlabathi wasekhaba wakho nomhlabathi wasekhaya kimi bobaba wakho usifakele wona kule nto. Ayisekho into yokuvimba ke usavidwa da ibelungu ngemabhizinisi wonke amabhizinisi ngokuhlukana ngezigaba zawo bonke ubuqili basemhlabeni obukwenza kuyenzeka lento inamandla nzima. Mofuna lento ukuyigangisa ke mase sesiganga kuthi uganga lebinyangeni bese kuthiwa sesiyaganga manje kodwa uganga ongoni ukuthi kufa abantu akufuneka uganga ukuzobulala abantu egcineni ngoba nawe ngeke uzuthande mase sekuthiwa kufa wena sike simtsheli kanjalo kumuntu bese kuthiwa seweyigangisa ke lento ke siyakutshela ukuthi ithenga indwangu e1 meter emhlophe hayibo uyigoqe ngayo lento le uyisonge ngayo uhambe endaweni eyibridge ngakulinganisela nje ngaliphi ibridge asike sindi ibridge elikahle indawo eyiblock eyibridge kodwa eno freeway la kudlula khona imoto obhiza ukudlula imoto ubusuku nemini
uyahamba uye kuyibeka khona lento uyigoqe ngale ndwangu bese la phezulu kuvuleka imbobo uphahle lapha kuyona uyifakele lensangi yakho ukufakele logoloko ukukhulumise uma ufika lapho ukuphahlela ukukhulumise ukunyakazisa ngale ndubi yakhona lesuke singinike yona lenungu le yakhona uyakushaya uyakhulumisa uyatshela ukuthi hayi njoba ngikulethileke la indoda yamadoda ngifuna uzothatha bonke labantu abadlula la kuba balapha ekhaya siyosebenza ngabo lapha ya ku freeway kudlula yonke inhlobo yobuthi kudlula umhlophe kudlula isangoma kudlula umuntu wazalwe embethe kudlula lonke uhlobo lomuntu lapha sifuna labantu yobathwebula ubathathe ubuye nabo uzosebenza ngabo la futhi lapho soyothwebula lapho soyoganga ufika usibeke lapha yalento ushiye kube yimini yonke kube ubusuku bonke sifuna nje kube nemini yakhona kube nobusuku bakhona dlula lonke uhlobo lomuntu lapha kushizikhulu yonke inhlobo yomuntu sesifuna ukuyigangisa ke lapha ithwebuleke lapho ufike uyibeke lapha ya uyishiye mase uzoyilanda futhi ufike uphahle khona uthele logoloko ukufake lensango osele ngaloju ukutshele ukuthi hayi sesimlandileke manje sesiyahamba ke siyekhaya la ngisebenzela khona so ufike uyayibeka uwele kozwa kawo ukuthi lapho usebenzela khona kwenzakaleni monayo futhi indlela ukuthi khona umfana owazana naye ogada kulamamoli la wabhizi kakhulu la wanamandla ungakwazi futhi ukuthi uyibeka khona iyothwebula khona lamamoli la wazi ukuthi angena umuntu ozodlala la ozokwenza window shopping ozodlala ongenamali kungena abantu abanemali uyakwazi ke futhi ukuthi uhambe uyibeka khona khulume nomuntu osebenza khona uyibeke embalini lapha khona lapha imoto zingena la zidlula kuyona iyathwebula yona kuyisigangi kanjalo so kwenza ngobunye ubuqilike lapho ukuthi kugange kodwa umuntu onebhizinisi ofuna ukugcwala imoto kakhulu kule ndawo asebenzela kuyona kugcwale nabantu benyawo kakhulu imali imlandela ubusuku nemini bese sifika la seyinamandla aphindiwe siyithathe wonke amandla labantu sosebenza ngawo ikhona okunye ke esike sithi ukwenze mesisu lapha ekhaya lakho awazi ukuthi wenzelwe thina lokho sekufuna wena ke lokho ngqo abanye ke babuye badlala ubugwala athi uyesaba ugcona ucela ukuthi kube yibilo okwenzela umtshele ukuthi hayi ngeke uzukwazi ukuthi ukubimene okwenzela lento ifuna wena mathupha kuba wena efanele uyiphahlele sekuyinto yakho wena efanele uyiphahlele moyishiya lapha ya so uyilanda futhi seyifayilando uwe futhi izona ke iziboke sithi asizomtshela ngazo ukuthi hayi izona izimoke esibhekana nazo ngale ndoda le esinayo kuyona elisabantu izimpi kakhulu okunye kunabantu abafika kakhulu la lesigodlweni mene izinkinga ezahlukahlukene uthothi omunye uhlushwa imanager emsebenzini omunye uhlushwa induna lapha ayiziyamhlupha kakhulu uyakhala uthi hayi le ndona sengihluphe kakhulu iyangisakathi ifuna ukungikhipha ngesango nje ifuna ngiyodlutshani njengenkomo yabona ukuthi lo muntu ufuna ukungiphucisa inko kule nduku eyenzele yona ekahle kabi la angifuni kodwa umuntu ozoganga ofuna ukubulala abantu engenacala le nduku le ihamba namabutho akhona amancane sikunika kona bese wena sokuthatha le qophela lakhe lemoto yakhe la inyathele khona uthathe nje lo mhlabathi bese ungitholela le shongololo leli libufu lelo uthi molithinta lisangane ipilinge ligoqane ligingeke phasi sibhobosela enguza alongothi sesishutheka lo mhlabathi beyikhulumisa lento ikhulumisa bhobose ngothi mase soshutheka lo mhlabathi ushutheke nalamabutho evela kwaloko lidedele hayi siyozwa ngawo wena ositshela khuluma ukuthi awufuni ubusibani banafike la yakhona ngifuna abanje ubuthongo yonke indlela ubanje ubuthonga imoto yomfake wenafi kodwa lo muntu okusuke kuyena omise kabi asifuni umuntu ozobulala abantu bengenzile lutho ungakwazi nokuthatha lo mhlabathi wala inyathele khona usufake kulamabutho sithathe leshongololo silenquzalo sibhobose ngothi sishutheke lo mhlabathi asikhulume
uthi akabanje ubuthongo kushiya emsebenzini ngeke asebenze into yohlezi lele ibanje ubuthongo ubusuku nemini axoshwe lapho ke suke sesiganga ke sithi uganga lebunyangeni kodwa uganga okuhlambulukile ongakona ukuthakatha ngoba umuntu osuke ekuhlupha uganga kokuthakatha kusukela umuntu ongenzile lutho kuwena ugange ngayo umshaye ngomuthi umvuthele ngomuthi lokho kakufuneki uma ukulaphe ushawa umuntu umbonayo ukuthi uyakuphazamisa kakhulu le phone iyahlupha la abantu bayahlupha kakhulu abahlupha kakhulu kodwa ke baxakekile yona ngibona ukuthi iyasiphazamisa kakhulu kodwa ke size kumele sibhekane nayo okunye esikuphethe sibaphathele kona ababukele emakhaya khona umuthi wezinso okahle kakhulu kulabo abashawa izinso abanye baya drive izimoto uthothi ushawa izinso sekuvuvukala nesinyawo uyayishukuza le nduku phuza ikota glass ekseni kota glass ntambama iyachamisa kakhulu mayichamisa nawe umele uphuza amanzi ivula wonke amablock ezinsweni enye induku futhi sibaphathele yona ababukele emakhaya sibaphathele induku yokungena kubelungu uthola ukuthi usesebenza kulabelungu bakhe abakuthembi abafuni ukukusondeza bekuphakela nje ukudla bakuphakela njengomalayisha laba abasebenza endaweni nje uthothi mhlambe kune workshop ukukhandwa izimoto bana kumbandlulula labelungu abamthandi bambeka yedwa lapha noma benza ibrayi bamenzela yedwa ufuna ukungena kubona bamthande bamsondeze kubona kunenduku esiyekhile la siyakhe ngamafutha enkawu akekho kumbukelo ongayazi inkawu ke ekhaya inkawu isilwane esithandwa kakhulu abelungu basithanda basivumela singene noma ikuphi endaweni yabo le nduku ke sikhande ngawo amafutha enkawu ukuthi abelungu bakuthande bakusondeze eduze kwabo bakuthembe inkawu bayazi ke ababukeli ke emakhaya ingena yonke indawo abelungu isilwane abasithemba kakhulu badla nayo ukudla yona induku esibakhele yona isiqabo yokuthandwa abelungu ukuthi abelungu bakuthembe bakusondeze yonke indawo bakunike yonke into izona ke izinduku ke esiniphathele zona ezahlukahlukene enye induku kade siyenza manje kade senza umbusa nkunzi la nanku ugcwele lapha uleke ezinye ke induku zokufutha lesi sasikhulume ngayo siyenzile nayo ihambisana naye lo kulaphi le bucket leli yokufutha ucela kuyona yonke into yenza izinto zenzeke nawo siniphathele yona ikhona kuningi kwahlukahlukene kodwa ke ngoba nayi nefoni yasiphazamisa manje iphone number ziyibona nje yagijima la escreenini nokhuluma nami okujule kakhulu ufuna sijule uzocela ungene kwi-video call senze i-video call mase ufuna sijule okunye lo muntu ohlupha abantu lapha ku Facebook ozibiza ngami mina uFacebook anginawo ikhona sithi asinitshele kona ababukele emakhaya uFacebook asinawo sina sitholakala nje uyafona bese ufuna ukukhuluma ukujulile ungena ku-video call ngobona ukuthi hawu ngitholi yenze uthothi sisaphazamisekile sisemfuleni kodwa nje mulushaya nje noma ushiye i-VN ku WhatsApp siyatholana sikhulume ukuthi ufuna sikulwise iphi impi khona ke babukele emakhaya esithi asinazise kona usukwini la namhlanje makube njalo.